Saudara, digitalisasi semakin dioptimalkan oleh produsen pesawat termasuk Boeing. Seri Boeing 737 MAX 8 menjadi salah satu contoh pesawat yang didesain dengan banyak kendali digital. Terkait kecelakaan dua pesawat Boeing 737 seri MAX 8, Direktur Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan University of Southern California mengatakan jenis pesawat saat ini semakin berkembang. Diduga sistem yang serba digital membuat pilot menjadi gugup karena kurang akrab saat berinteraksi dengan pesawat. Jika terjadi kondisi darurat, pilot dipaksa berurusan dengan pesawat secara manual. As we automate aircraft, the pilots become less and less familiar with hand flying, with tangibly interacting with the aircraft, so that when there is an emergency, they're forced to deal with the aircraft manually, but they only deal with it in abnormal circumstances. So it makes the difficult situations more difficult.